نمایم. قبلا خوش آمدید به برنامه امروزه و سوال اول همین است که امروز خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان این بیماری به قید گرفته نشده است و آن حالتی که در بسیار کشورهای پیشرفته جهان به وقوع پیوسته است. امروز ما چگونه آن همین بیماری رو تحمل میکنیم؟ یعنی که امروز ما نداریم ولی آن همان آوازه ها، آن همان حالت هایی که مثلا این بیماری است، مثلا ویروس سرایت کرد، این بیماری است، ولی چی پیامدهای دیگری داشته میتواند؟ از جمله من در نظر دارم آن گفتیم که تجربه های جهانی که پرابلم های اقتصادی و اجتماعی ما تا کجا به حالت روحی روانی جامعه به تاثیر میماند، یعنی تاثیر گذار میشود. مرحمت. درست قید کردید. البته وقتی که ما میبینیم با تحلیل و حالتی که در سرزمین عزیز ما رخ داده است که در اطراف ما مملکت هایی که با ما همسایه هستند به این بیماری گرفتار شدند، البته این باید یک حالت آماده باشی ما را در یک سطح معین کاملا موافق به همین حالت برآمده نگه داریم و باید بدانیم که چند عامل های هستند که می توانند سبب آن شوند که ما این بیماری را به سرزمین خود راه ندهیم و در حالت اگر خدا نشان ندهد و یکی این بیماری رخ زد چه کارها را کردن لازم است و روش آن را چطور اداره کردن و با نهایت ضرر کم از این حالت برآمدن است. و برای این چیزی که ما امروز میدانیم و البته ما دیده ایستادیم که مملکت های جهان از این تجربه دارند و آنها این که بیماری را بعضی از آنها پشت سر کردند و یکی از آن سرچشمه‌ای که ما بگیریم بعد انا همون تجربه آنها هست که ما باید بگیریم و یکم به ما این وادار می‌سازد که ما سرحد خود را حفظ کنیم، خوب حفظ کنیم، یعنی که ما نگذاریم که شخصی که بیمار است وارد سرزمین ما شود، وارد وطن ما شود. برای این لازم است که نه تنها اون ساختارهایی که جوابگو هستند در این مسئله، کسانی که مثلا نگاه میکنند در جاهایی هستند که رفت آمد هست یا اینکه سرحدبانان هستند یا کسانی هستند که به همین کار مسئول هستند و خود آدمان هم خویش و تبار کسانی که مثلا بینن یگان خویش و تبارشان میگذرد یا پنهانی میگذرد آن را البته باید یعنی که خبر دهند تا اینکه یک کس هم بیاد میتواند میلیون ها رو کسل کند تا اینکه سر نزند. مسئله دیگر این آماده باشی حالت اجتماعی هست. البته ساختارهایی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان البته در یک سطح خوب این کارها رو راه اندازی کرده است و یک این ساختاری ساخته شده است که میتواند جوابگو باشد، سریع وقت مثلا کمک خود را رساند. البته اینجا باز متخصصان هستند در این ساحه که حرف میزنند و چیزی که ما میخواستیم بیشتر نقطه نظر خود را ابراز کنیم این حالت روانی هست. حالت روانی کسانی هستند که مثلا شهروند جمهوری تاجیکستان هستند، هر روز اطلاعات ها میشنوند، هر روز اطلاعات ها میگیرند و همین حالت روانی نهایت مهم است. چرا ما حالت روانی را معین؟ چون که حالت روانی یک آدم این یک حجره حالت روانی شعور جمعیت هست و یک کس میتواند که به حالت روانی جمعیت تاثیر رساند و از همین لحاظ ما باید از یک کس سر کنیم. اول اینکه حالت روانی انسان رو عوض میکند اطلاعات و اطلاعاتی که به او وارد میشه باید بداند. اطلاعات ها خیلی گوناگون هستند. ما باید بدانیم که در ما اطلاعاتی رسمی هست که آن مثلا از طرف حکومت، از طرف مسئولین، از طرف که آن سازمان هایی که عاید به همین جوابگو هستند اطلاعاتی درست باید اطلاعات رو از همونجا قبول کنند. مثلا به نزدیکی چند آوازه های شده بود که یک جنبش روانی اجتماعی ما رو آوردن، ولی وقتی که اطلاعات درست از
сарчашмаҳои расмӣ омад, ин ҳолати нороҳаткунандаи иттилоъоти нороҳаткунандаи равонӣ барҳам хӯрд. Ин як масъала аст. Масъалаи дигар, бояд одамон доим иттилооте ки ҳолати масалан ҳамин бемориро хабар медиҳад шабу рӯз аз пай он набошанд. Чаро? Чунки агар инсон доим кӯшиш мекунад ки як иттилоотро гӯш кунад, ин сабаби ҷамъшавӣ ёки сабаби ангезаи майнаи сар мешавад дар ҳамон самт ва ин оҳиста оҳиста чанд рӯз пас, масалан аз баъзеҳо ҳафта, аз баъзеҳо моҳ метавонад ки ба мондашавӣ биёрад. Яъне ки ба забони рӯсӣ мегӯянд исташения, ба забони тиббӣ мегӯянд астенизатсия. Яъне ки асабро хароб мекунад, нервҳои асабро барҳам мезанад. Чаро ки барое ки инсон як ҳолати омодабоши худро нигоҳ дорад, ғадуди бологурдаи ӯ доруҳои зидди стрессӣ ҳосил мекунад. Ва ҳамин доруҳои зидди стрессӣ вақте ки монда шудан ва кам шудан ва ин сабаби ё ки инфаркти ҳамон ғадуди бологурда мешавад, ё ин ки он кам ҳосил мешавад, басанда ҳосил намешавад ва ин бевосита таъсир дорад ба яке аз системаҳои хуби мо, ин иммунитет, яъне ки қувваи масъуният аст. Ва қувваи дифоӣ суст мешавад ва қувваи дифоӣ ки суст шуд, ҳар гуна беморӣ, ҳар гуна вирус, микробҳое ки масалан дар худи инсон дар як ҳолати статсионари муқаррарӣ қарор доранд, онҳо метавонанд ангеза биёбанд. Ҳатто як мо масалан бактерияҳое дар шиками худ дорем, дар рӯдаҳо, ки онҳо барои мо хизмат мекунанд, вале дар ҳолати ана ҳамин доруе ки назорати зидди стрессӣ ҳаст кам ки шуд, онҳо ангеза ёфта масалан ба шикамравӣ ва боз чизҳои дигар оварда расонданашон мумкин аст, чунки онҳо ба бисёршавӣ, яъне ки афзоиш рӯ мегузоранд. Аз ҳамин ҳисоб ин масъалаи дуюма ва масъалаи сеюм албатта муносибат, яъне ки иттилоот ки бисёр шуд, одам асабонӣ мешавад. Асабонигӣ сабаби дар ҳолати ангеза қарор додани майнаи сар мешавад. Ва ҳолати ангеза қарор додан, ин ангезаву боздорие ки дар майнаи сар аст вайрон мешавад, як мувозинати ҳолати инсон вайрон мешавад. Аз ҳамин лиҳоз бояд инсон дамгирии худро, муносибати худро ба наздикони худ, кори худро, ҳамин чизҳошро бояд роҳандозӣ кунад ва реҷаи кории худро вайрон накунад. Ва ин сабаби он мешавад ки ҳолати равонӣ, ҳолати иммунитет, яъне масъуният ва ҳолати иҷтимоӣ дуруст шуда, се омил метавонанд саломатии ӯро нигоҳ доранд ва ҳатто рӯбарӯ шудан ба бемориҳои сахт ҳам сиришти ӯ метавонад ин бемориҳоро мағлуб, яъне аз ин ҳолат бартарафӣ кунад. хуб, албатта ана ҳамон гуфтем ки иттилооти дуруст ва иттилоотҳо ки хеле гуногун аст. Албатта мардум ба ҳар шабакае ки яъне ки ворид мешавад, ҳамаи онҳо имрӯз проблема як рақами як ана ҳамин коронавирус аст, ки дар тамоми ҷаҳон имрӯз паҳншавӣ ӯ яъне аз паҳншавӣ